نو په نوې ویډیو کې موږ تاسې د موټر په هکله لغتونه زده کوو. نو راځئ شروع کړو. Das Auto، das Auto موټر. Der Motor، der Motor ماشین. پام کوئ چې پښتو کې موږ تاسې موټر ته موټر وایو، خو په الماني ژبه کې موټور د موټر ماشین ته ویل کېږي او اوټو موټر ته ویل کېږي. Der Dieselmotor، der Dieselmotor ډیزل ماشین. Der Benzinmotor، der Benzinmotor پټرول ماشین. بنزین پټرول ته ویل کېږي. Das Getriebe، das Getriebe ګیر. Die Kupplung، die Kupplung کلچ. Die Bremse، die Bremse بریک. Das Gaspedal، das Gaspedal Accelerator. Die Scheinwerfer، die Scheinwerfer چراغونه د موټر چراغونه. Die Motorhaube، die Motorhaube بانټ. Die Geschwindigkeit، die Geschwindigkeit سرعت یا رفتار. Das Öl، das Öl موبلایل یا موبلاین. Der Ölfilter، der Ölfilter د موبلایلو یا موبلاینو فلټر. Die Luft، die Luft هوا. Der Reifen، der Reifen ټایرونه د موټر ټایر. مننه.